របៀបពោលភាសារៀនភាសាច្រើនក្នុងពេលតែមួយប្រធានបទមេរៀនសកម្មភាពចម្អិនរៀបចំ To prepare. Preparar. Préparer. Vorbereiten. ចម្អិន To cook. Cocinar. Cuisiner. Kochen. កាត់ To cut. Cortar. Couper. Schneiden. ចិញ្ច្រាំ To chop. Picar. Hacher. Hacken. ហាន់ជាចំណិត To slice. Rebanar. Trancher. In Scheiben schneiden. បកសំបក To peel. Pelar. Éplucher. Schälen. លាង To wash. Lavar. Laver. Waschen. ជំរះ To rinse. Enjuagar. Rincer. Abspülen. ធ្វើឲ្យស្ងួត To dry. Secar. Sécher. Trocknen. ស្ងោរ To boil. Hervir. Faire bouillir. Kochen. ចៀន To fry. Freír. Faire frire.
Braten. ទឹកនំ To bake. Hornear. Cuire au four. Backen. អាំង To grill. Asar a la parrilla. Griller. Grillen. ចំហុយ To steam. Cocer al vapor. Cuire à la vapeur. Dämpfen. កូរ To stir. Remover. Remuer. Umrühren. លាយ To mix. Mezclar. Mélanger. Mischen. ចាក់ To pour. Verter. Verser. Gießen. បន្ថែម To add. Añadir. Ajouter. Hinzufügen. កម្ដៅ To heat. Calentar. Chauffer. Erhitzen. ធ្វើឲ្យត្រជាក់ To cool. Enfriar. Refroidir. Abkühlen. តាក់បំរើ To serve. Servir. Servir. Servieren. ភ្លក់ To taste. Probar. Goûter. Probieren.
ដាក់គ្រឿងទេស To season. Sazonar. Assaisonner. Würzen. ច្របាច់ទឹកចេញ To drain. Escurrir. Égoutter. Abtropfen lassen. គោក To cover. Cubrir. Couvrir. Abdecken. នៅ Flashcards Luna មានសំណុំកាត់តាមប្រធានបទជាង180ហើយអ្នកអាចរៀនភាសាច្រើនក្នុងពេលតែមួយតាមបន្សំណាមួយដែលអ្នកជ្រើសរើស Scan Code បើកសំណុំកាត់នេះហើយបង្កើតបន្សំភាសារបស់អ្នក